Nothing wrong with a bush or three, just a bed down for the night. Steady living never was my cup of tea. You can't keep me satisfied. Finger licking, caught me dipping in the grease. Ain't a sin in going down. Well, you do it too if you had it hanging round. When never will I let another come again between me and my friend the bottle. Biziklosen ideia nagusia Holandan dagoen bizikleten kultura beste herrialde batzuetara eramatea. Euskal Herrian hasirik, baina irekiak gaude beste puntuetara joan. And won't you join me as a bit ado to be an act chained and bound? Yabba dabba do, that's right, I'm doing fine. Just taking in the sights. Biziklos lehenengo pilotoa Holandan hasi zen. Bigarren eskuko bizikleta 20 bizikleta hartu genitun. Eta depositoarekin hasi ginen hizketan, geure ideia zein zen, Euskal Herrian nahi genitula eraman, eta gustoko zuten. The wolf is knocking here, I'm talking about the ways you can keep a good man down. Well, you'd be a fool if you kept on hanging round. Ezakit, 30 egun hilabete bat inguru egon ginean hirietara juten galdezka eta azkenean lortu genuen deposito bat, gurekin lan egin nahi zuela, gure ideia gustoko zula. Eta aukera hori aurrera amar genuen. Eta Donostin lagun batzuk eskatu zizkiguten bizikletak nahi zituztela saldu. Gure ideia gustoko zutela. Yabba dabba do, that's right, I'm doing fine. Taking in the sights, cause I'm headed up for the other sideline. Ideia dela, ez bakarrik bizikletak, bigarren mailako bizikleta saltzea, baizik eta guk bizikletei bai kalitate bat eta beste aukera bat ematea. Azkenean beraik hori argi dago proiektuan beste aukera bat eman behar zaiola bizikletei, zertik azkenean bizikleta gehiago sortzea ez dela sosteniblea. Izena jartzen diogu bizikleta bakoitzari, bere historio txiki batekin, non erosleak adopzio forma bat sinatu behar du bizikleta ondo tratatuko dulakoa.